molt content perquè el treball de tot aquest estiu doncs, ha donat al final els seus resultats. I ara tinc moltes ganes de veure si puc competir contra professionals i això, a veure quants dies puc aguantar i a veure si puc seguir el seu ritme. I ara res, a descansar, a preparar-me i ja a veure com van aquests entrenaments. A gaudir, a disfrutar. També us volem dir que heu de ser conscients de que esteu a punt de viure una experiència única. David, grupo 2, Arnau, José, Martí, grupo 3, Arnau, Esquius, Hugo y Asier. ¿Vale? Y mi obligación no es robar el balón, mi obligación. Nosotros ahora vamos en un momento a debatir un poco pues, todo lo que hemos visto aquí sobre vosotros, pero antes de irme sí que quiero deciros o agradeceros otra vez, igual que lo he hecho al inicio, hacerlo ahora, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Al jugador que se adapta al medio, algunas circunstancias para poder entrar en el primer equipo. ¿Qué jugador creemos que es el más apto? Que no quiere decir que sea el mejor. El jugador este va a tener unos días de entrenamiento con el primer equipo, más quería felicitar Martí. Molt xula, la veritat. Es veu que és un club molt professional, ja amb les proves físiques hi ha moltes coses que no fem als nostres clubs. Això és un club professional i molt xulo, la veritat, de poder entrenar amb aquest sistema i tot superprofessional.